Assalamualaikum teman-teman. Kita kembali berpetualang lagi teman-teman, mencari mainan di solokan kecil teman-teman, di Taman Cibodas. Wow, kita mencari Boboiboy, Doraemon, kemudian ada Pop-It dan lain-lain teman-teman. Oke teman-teman, di solokan ini teman-teman katanya banyak mainan teman-teman. Coba kita minta mainan ya teman-teman ya. Dikasih tidak teman-teman ya. Kita coba saja teman-teman. Barangkali solokannya bisa mengabulkan. Oke, kita coba. Minta Boboiboy. Wah, betul sekali teman, dikasih teman-teman. Minta kuda putih teman-teman. Wow. Wow. Minta Doraemon. Wow. Dikasih teman-teman. Banyak mainan. Minta Boboiboy juga teman-teman. Minta apa lagi ya ini? Wah, Pop-It teman-teman. Minta Pop-It banyak banget teman. Wow, dikasih gajah teman-teman. Apalagi teman-teman? Wah, wow teman-teman. Mantap, Ultraman teman-teman. Wow, wow, Superman teman-teman. Solokan minta Boboiboy teman-teman. Wow, minta apa lagi ya? Minta Pop-It baju. Wah. Kemudian kita minta apa lagi nih? Pop-It es krim teman-teman. Wow, apalagi ya? Wow, unicorn teman-teman. Apalagi nih? Wow, Pop-It kepiting teman-teman. Kita minta apa lagi? Wah, dikasih marshmallow teman-teman. Wow, dikasih relaksa teman-teman. Minta apa lagi nih? Minta Yupi teman-teman. Wah, dikasih permen Yupi teman-teman. Sedang banget. Wah, kita minta lagi nih, minta Boboiboy. Wah, mantap teman-teman, mantap. Sampai di sini teman-teman, jumpa kita. Wassalam.